Tukitana mbele na nteto ingi nandi barabara ARITWA Bateneba University ya CHUKA nibejete amwana kwa ni BAKURU MBARU Vice Chancellor UMWERU wa University uno Professor Kwiyîka Vc Mûtembei BAUGITE barinama arina umbani na nako batara kujukia nkadhichia utongere bwa skuru gutigigera nego kinyare batere samulishma na nteto nkuruke. ARITWA Bateneba University ya CHUKA ibakathiritie itagaria thirikari iria gwitithiria ngati Professor Kwiyîka Mûtembei kuma giteni kia mutetheria wa munini wa Chancellor anenkerwa urugamiri bwa university nu bakiuga ati Mûtembei na kwagira gutongoria university nu baruga matunda make marira aruta wira University ya Nairobi imakuonekana na koguo bari na wirigirwa ati agaukiria kinya university no ya CHUKA. Professor Mûtembei nimekaa na yeye chini, nimeongea na yeye, nimesikia akona maono mzuri, akona ajenda mzuri kuhusu the university, akona maono mzuri kuhusu the alumni, na inajua tutaendelea kufanya naye kazi. Nitugwitikia guthurwo kwawe gugaumba gutetheria university yetu kuendelea gukura na kuumba gukuceria arutwo maenge nkuruki na gutuma university yetu endelea wega. We believe in his leadership. He's qualified, he has a diverse academia, amefanya places nyingi like Nairobi University, the track record zake zinaweza onekana. So ile nguvu yenye ataleta hapa CHUKA University will be able kuendeleza penye Professor Njoka aliachia, and we are going to see a more vibrant, more visible university than before. Gitumi giku araba kuga ati bagatumira mbia iraba ithiranagia kiamani kiago gutetheria kirimirandi ya uthina mbere ndeni ya university nu. Currently kuna project twendereithĩtie ya kumba kwakira arutwa shades within the university cia kumba kuthomera ona guko ukaraithiria barabarani ya stage shade inu ciakitwo ni CHUKA University alumni na noka omunde turatunganite akugeria gwiciria tukaomba gutetheria university ate nkuruki bariuga bari na mubango wa gutetheria ARITWA kuria bichi na nkuruki bakiaranagiria na ARITWA bachukuru cha secondary kuba mataro makonie kosi iraba patiri gutara event iria tuketho twinayo nene muno iketho iri au university October tulimeta career fair and exhibition tuketho tu invite masukuru high schools from all over the country and especially from our county Tharaka Nithi, na nituko hope kurutithania wira amwe na thirikari ya county MP wetu wa Mara CHUKA ona wa Tharaka kenda tumba kureta arutwa ma secondary kenda maomba kwaliriwa ne specialist from different professionals kenda ona magiomba guka university metho makimenyaga maukite kuruthate. Exhibition yenye tuko nayo mwezi wa 10, the resources zenye zitapatikana hapo we are going to sponsor wale wanafunzi wenye they are needy. Kuna wale huwa wanakuja and they don't have anything. Kuna wale learning mothers, we want to pay for them school fees. Tuone everybody mwenye ameingia katika chuo kikuu cha CHUKA University akimaliza chuo chake vizuri. Kwa hivyo CHUKA University tunaambia wale watu ambao wana wanafunzi, this is the best place to be kwa sababu watu ukigraduate we are still concerned about you. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya CHUKA Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.